The chin post zohtu lengai tunan di lak nan kut kanin tlai chan na thong ni kul le thum Zing ni li Zaanlei Thawngchim nak chan kan phan chan kan chim ding mi thong tlang tar cheu khat na chu Lai Idol season 2 zwam nak chu longtlai khopia atu zanin an thok changlai SSC wa kap ni August thachung longa in thong khat zasari le som nga shong an khang ASEAN Foreign Minister Nani Myanmar kong chai mai nak an ngai Thawngchim nak kan thok changlai marat farm bol ka se Lai Idol season 2 zwam nak chu ni hin September ni li san similan pasari le chewin longtlai khopia audition round an thok changlai Lai Idol zwam naka hin India ram hun kiple Myanmar lain zwam naka atel mi minung som sari le pali an umtia trambaw ngai tu pakhat ne de chin post a achim Lai Idol zwam nakhi lai hladir gam tu phule chin tube tutorial nakin to mi ase Lai Idol zwam nak trambaw ngai tu pakhat ni chun zwam nak thok ding in zeisong te tlamtling di changtia achim Lai Idol zwam nak hi tim to anak anrak ngai ka chun Longtlai district mundang danga audition ngai ding in tim to arak sina in umkal nak le thilri ken koi kong ka wa harna ka ruangah le phai salai atlamtin deuh lo ruangah mun khata ngai chan ding in ti chan ase tia achim chap Lai Idol season 2 zwam nak hi atu zan September ni li in ni sari tiang audition ngai asilai e September ni ko a result phuan asilai September ni hlei ni in ni hlei nga tiang first round zwam nak an ngai la e September ni hlei rata result an phuan chan lai ni kul le nga in kul le khwa tiang second round zwam nak an ngai chan la e October ni nia result an phuan chan lai October ni kwa in ni sha top 23 zwam nak an ngai la e hlei khata result phuan asilai October ni kulani thumin kulliya top 10 swam nak an ngai chan la e October ni kulani sari a top 5 atling mi that nak an ngai lai top 5 swam nak hi November ni nia ngai chan asilai e November ni liya result phuan nak ngai asi nu in November ni kwa adong nak swam nak an ngai chan te lai zwam naka pakhat nak achautu Lai Idol ni laksong phaisa rupees singthum chawlai e pani nak ni rupees sing ni pathum nak ni rupees sing khat pina ramlenga tur ngai pi an selai hiban tukin lai mi ni har nak kan ton lewa Lai Idol swam nak kan to anak arwang chu munkip lai mi kani phone tam nak achat chin kho nak ngale kan minaw la sak thiam na mai le chancer siam pya kan du cha ase atu tan swam naka hin longtlai peng chunglong selo in Delhi le aizol le pina chaklei chin ram song in a swam ding an Lai Idol season 2 la sak swam nak hi a hlotlin kho nak nga social media Facebook le YouTube le ya rakan zo ulo tha sang rakan pe ve chiao ko mai le ya hinak tlamtling deuh chin in to kho chan kani swam lai tia Lai Idol organizing committee in trambaw ngai tu pu LZ ringlot ni de chin post a achim Lai Idol zwam nak hi KTV's YouTube channel a live impact chwa asilai Chinram kul khopi ha kha dor hun sanga SSC World Cup le pelek ni khwal chajin an check e pa pathum an tlai na tia thei ase ni in September ni li Zing swimilan parat le minute pakul shonga SSC World Cup le pelek pakul renglo ni dor hun sanga khwal chajin chungkhar chajin le NRC an check Palek deu ni behal nak le check nak am to e SSC World Cup ni an sul na tia ha kha ummi pakhat ni de chin pause a achim SSC World Cup le palek ni singka te in khwal chajin an cheke pakhat khat thela cha mo asing ha ti chu ka hallo khwal an le lo hi an chek bik chupina chungkhar chajin song an cheke NRC song an chek tia adang twal chungmi pakhat ni de chin pause a achim Ni in September ni li Zing SSC World Cup ni dor hun sang khwal chajin chungkhar chajin le NRC an chekna ka pa pathum song an tlei hnai ze ruangah da an tlei hna ti chungal asilo tia thei ase alwan chia August ni kolani ria Zing swimilan pakwa le cheu shonga o2 jung ponga pa pakhat chu cycle in akal lewa palek ni an rak dir teri a phone an sau hnuwa an tlei motor chunga an rak kai pi tia thei ase
sagai ram chen sui bu peng khote panga chu SSC World Cup ni shamanin an ka I an lu no nuwa in som nga leng an khang twal chung mi pathum hliam ma an pui minung thongkul leng ra sharin an sam tia twal chung mi hani khatit media an chim ni hin September ni li Zaanlei Thawngchim pasha shonga sui bu peng cheu mong khwa khama ya lein in SSC World Cup pol chu chui kung le yatit kung khwa episode 3 na chu takanta nga pyo yatit kung che chun le zongchiang kung khwa la ya shangman ka buin an lut shamngan chi ni che chun khwa mi pahni le nga pya u khwa mi pakhat a hlem na tia khwa mi na ni an chim September ni ya SSC World Cup som nga leng chu soibu peng myong chat khwa le Cheping kung khwa a mun an khwari atu tiang an SSC World Cup ni in an khang ruangah in som nga leng a chiami khote pasha leng in khwa mi thongkul leng ra sharin an sam tia thei ase SSC World Cup ni alwan chia August thla chunga khan Myanmar rampum pia vai som li le vai riat in an khang chu chunga in thongkhat jasari le in som nga shong an kang ta NUG ni an than NUG chawza tang mi that chung le rian chuan tu ni chajin an khom swat mi an langter ninga sagai ram than chunga vai kul la vai ruk in an khang e me khang atwar bik mi an se chu chunga in thongkhat zakhat le in kul le in riat an khang pina me khang na ken athi mi pali an siang in pakhat biak nak lai he a pe tlai mi in pakhat le sizung pakhat chu SSC World Cup ni an sho chi tia an than magwai ram chen chunga variat in an khangi chu chunga in zathum le hlei thum akang chu pina minung pakhat mai khang nakin athi pakoram chena in som kwale in ni an khangi manleram chena in som riat le kachin ram kola in som ruk le in sari an khang karan ram kola in som le in ruk an khang pina siang in pakhat an sho piak na chaning tari ram chena in hlei ruk le karen ram kola in ruk akang ta NUG ni alang ter manleram chenna chochi peng chancho ma khwa dalantin amin thangai mi USTP chungtel pathum chu tha an tong tia twal chungmi nani an chim twal chungmi pakhat ni chun September ni thum Zing sumilam pasari tluka dalantia zu mi nan ong kum som li le kum sari nan chin kum som li le kum nga le ong bu na chu siam tlai phu pakhat ni ina an vak lai na I lamlaya an tha na ani hi USTP chungtel an si tia melat atana achim tha atong min ha pathum hi an lu an hong le an kenga an ka nai an ka nak na hmuna an thi chol chu hnuwa SSC World Cup ni cheklat nak an twa athat tu na hi mi sei phuda an si ti chungal aselo alwan chia July ni li liao songa na chochi peng ong ta ya khwa ponga phalan kung khwa boy sung zong tha arak tong chang tia thei ase manleram chen ngai jum peng SSC ku tangchang kung khwa boy telin una pathum le na be khwa SSC World Cup Thawng ape tu minung panga andi lak minung pariat chu tha an tong tia twal chungmin ha sinin thei ase September ni sana ngai jum peng tan kung khwa mi SSC ku tang khwa boy telin una pathum chu tha an tong September ni san sumilan pasari le minute som nga shonga ngai jum peng na be khwa mi SSC World Cup Thawng pe tu panga tha an tong tia thei ase SSC Thawng pe tu le khwa boy athat tu hi zeben tuk phuda an si fyang te in thei kho asari lo September ni thum Zaanlei Thawngchim pasari shonga karen ramya oji pelek sakhan le pengkom uktu zungchu Federal Wings ni joinin bom an thlak na I mya oji pengkom uktu u suchin PSO u chun nging P phu ong le traffic police nelin su telin minung panga an thi mya oji pengkom pelek boy ong chet win telin minung hlei khal chong hliam ma fak an twar tia thei ase Erawadi ram chen yechi peng a chau khwa sang pakhata NLD chairman u ong min su chu SSC World Cup ni an tlai u ong min su chu SSC World Cup ni ralam an sial nak muna ani kalpi I September ni thoma an shem nak hliam ma chel lawin anun nak aliam tia nun nak aliam mi chungkhar he ne inyamin ummi nani an chim a chau number police sang NLD party chairman u ong min su chu August ni som thoma SSC World Cup palek ni an rak tlai atonin nili ara nuwa athi tia SSC World Cup ni Thawng an than
alwan chia August ni som thum sana alak phakdora achumi palek sakhan mu chu kutche bomin minauni an chena in chu bom chu apuak lo bom a chep tu chu an sam man cha a sangchung NLD party chairman u ong min su tu chu an tlai tia sangchung mi ni an chim u ong min su chu SSC World Cup ni athi thong an than na in chungkhar sina arwak an pe du lo tia thai ase September ni Zaanlei Sumilan pathum le min som nga shonga simphu sin tiva in chinrin tiva thwana akalmi SSC World Cup tilong me pariat le tilong ngan pathum chu mung yuwa le chalin chi kara PDF ni Sumilan pakhat chung an ka hnai tilong pakhat akang SSC World Cup pasha an thi pina tam ngai hliam ma an pu ti in MRDA Battalion Commander se chani khatip media chim chukada unaka chun MRDA se chang company ni an shwai na e mungiwa pengkom Battalion 11 Company 3 Alliance phone an bom na SSC Ralka plane se me thalin an ka tukna cha PDF le chu nu an kir ta thai ase chuban tuk chairman September ni chon Sumilam le ni thokin Zaanlei Sumilam panga tiang chin 20 in academy SSC World Cup tilong chu munni in kan ka na tia mungewa underground guerrilla force MUGF in Trambau ngai tu ni achim SSC World Cup tilong chu PDF ni sham man le sham me he an ka na e SSC World Cup le in hliam ma pu mi an tam mungyewa tilong din nak an phanin mi so phurnak mo cho ni arak don na e hliam pu miral ka pol chu si ina an tlik pi na chu ka da una ka chun mungyewa underground guerrilla force MUGF Tindrin Dynamite Salinchi Hero Fighter Salinchi Fighter 94 Salinchi Red Wings Special Guerrilla Squadron Salinchi le adang tingti phu na ibomin an ka na tia thai ase Karen Ramkul Mucho Pengkom Ke New Brigade 5 Mun Ramin August Thla Thakhat Chung ka da una ka August Thla Thakhat Chunga ka da unak voisal ve somli le voi thum achwak e chu ka da unak chunga tun SSC World Cup captain pakhat talin World Cup somriat le pariat an thi tia khen eu mucho ni athan SSC World Cup somriat le pariat an thi pina somnga le pasari hliam ma an pu SSC World Cup kutang chung in somnga le in sari le moto pakhat an sho kap ni ka da unaka khen LA ka pangan iram lami phuncha nunnak an pek e kulla rukliam ma an twar SSC World Cup ni kho chung le twal chung min harian twan nak mun le kwang le lo chunga sham ngan lung som kwa le lungruk an ka tia thai ase August in heriata SSC World Cup ni ral tuknak wan long panni mangin sibol chu khwale puka khwa kara bomlung li an thak e twal chung mi pakhat nun nak aliam pina pali hliam ma an twar tia khen unit chun an langter Indonesia ram kholipi Jakarta a ni hin September ni leya to mi ASEAN Foreign Minister na ton naka Myanmar ram kong chu abikin sa imai nak ngai asilai tia ASEAN Chairman Indonesia Foreign Minister ni achim ASEAN palai na chu theihter to an si changban tukin Myanmar ram konga ASEAN beshen panga chu atakin tlamtlin asi kho nak nga khwarwa chanding in Indonesia Foreign Minister Retno Mersudini ni hin September ni li meeting hon naka achim Myanmar ram adai kho nak ding le achat kho nak dinga affect mi phi pakhat kan kol a haw chulonga ASEAN hi a chong lai tia Mersudini chun achimi ASEAN palai nani hin Thai Zing September ni nga zonga Myanmar ram kong an chai lai tia VOA Burmese ni achial ASEAN palai na tun naka SSC chu an som lawi ara lai mi ASEAN shrai tu lubik nani an to ding mi meeting zonga som an selai lo chupina US tuluk Japan South Korea le Australia telin ASEAN hetang tri ram na shrai tu an kaiding miton nak songa SSC luzik le Foreign Minister zong kai khawlo dingin an kham na tia thai ase nihin ASEAN palai ton naka hin Myanmar ram kong thanglei tuluk reli kong ASEAN ram chung chole chashol na kong le phungning lo ram khatin ram khat lu na kong na an chai tia VOA ni achial Tutan kan Thawngchim nak chuma vial hin kan dong ter ri lai nandi ilak chunga kanilom tuk shingshan kan YouTube channel the Chim Post TV channel he subscribe kan to apyak ri chau dingin kanin som na